uyabona futhi uma uyikholwa ungakubiza omunye umuntu ngephezulu yabona uma uyikholwa pengwemthombe ungakubiza omunye umuntu ngephezulu uthi umkhulu ozana babozana mina uthi bangcono laba bantu ababi yilaba bacashela phakathi kwini laba bantu baphuma baxeleleni bahamba ephotini ephambili bambeka ubakulona nami ngilifundisile yile ephakameni masike ephambili ngifuna ukutshengisa lokhu abantu masike ephakambili ngasengizwa kuthiwa nangumfowethu uvukile laphana usephumile laphakathi uzala kuthina ngase ngimhlangabeza ngizama ukufundisa nini inhlonipho ngase ngumhlangabeza hayi ngokwethela ngumhlangabeza ngokomndeni ungasazi mhlawumbe futhi umndeni phela bawumunye wabombela uthi masifa zokufa siyephi siwafisa ngenzeka siwafisa namhlanje uma khona umndeni kodwa sobe sibabona ngase ngiya kuyena sahlangana phakathi nomgwaqo waselula isandla ngalwesa ngamqhawula sabuzana impilo kodwa ngizange ngikufundela ukuthi ngifundisane ukuthi ukuhlala nabantu kuyinkinga akusho ukuthi sengizole ephakambili bangikhawula mina anikunyazonga umuntu ukuthi nabe nenze lento zenza ukuthuka abantu yabathuka mina ngikufundisa intamo bangipha